Ekamba cyengurukire inshuti banywanyi bacu dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru byacu muherereye ijya nino abahereye mu kumigabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muherereye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi turi kwigenekerezo rya 24 Ruhuma 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye amakuru aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya nino cyane cyane nka mwaje gufyonda sabone kubatabikora amanuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nyine nakazogera nako upyonde ko amature turabana mu makuru n'ibiganiro kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu n'ikizere mwatugaragarije niyo mpamvu natwe twiyemeje kutabatenguha twatubagezaho amakuru akomeye cyane aba ari kuvugwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubu tugarukanye amakuru mudakwiye gucikwa banyagihugu kuri wa gatebe wicare impande udutega amatwi udutize igihe cyawe gito maze wiyumvire ibiriko birajya mbere hano muri politike y'u Burundi. Kandi nkuko mumaze kubimenyera amakuru n'ibiganiro byacu byibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Munyemere duhere kuri aya makuru abanyepolitike baherereye hanze y'igihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'iki gihugu bari gusaba ko Florian Irangabiye yafungurwa vuba na bwangu cyangwa se bagatangira gutanga ibirego mu nkiko mpuzamahanga zirengera uburenganzira bwa muntu. Ibi turabigaruka iby'aya makuru turaza kubabwira ko bamwe baguye mu mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo n'abasirikare b'u Burundi harimo Jean Marie Nsabimana. Abo ngabo tayari batangiye kubona ubutabera ndetse batangiye kuvuganirwa muri Repubulika y'u Burundi. Mumaze kubimenyera ntabwo twangiza iby'aya makuru tababwiye update ziri kuvugwa mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko naho urugamba rukomeje kujya mbere. Munyemere twihute n'iby'aya makuru tuyahere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasoda baguye mu mirwano yo mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihuje umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ubu ngubu abasirikare b'abarundi tayari babonye ubutabera hano mu rukiko rukuru rw'u Burundi. Ahangaba rero abatanze ibirego mu nkiko za gisirikare akaba byango yaba basirikare baguye hano muri iyi mirwano bakaba batanze ibirego mu by'ukuri barega leta y'u Burundi ndetse banavuga ko leta ya gisirikare hano leta za gisirikare tanga ibirego mu nkiko za gisirikare ndetse na za leta za gisivile bigiye bitandukanye. Ni ibirego mu by'ukuri twakurikiranye na n'ubu ngubu twibereye kuri teri turi gukurikirana iby'ibi birego tubaza ibibazo bigiye bitandukanye abo baturage, kandi nkuko twabyiyemeje tuzatubagezaho amakuru ari update mu by'ukuri nkuko twiyemeje kubabera ijisho rikurikirana buri kantu ku kandi kari kubera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ati ibyo birego biteye bite? Imiryango y'aba basirikare harimo abasirikare banduwayo ba Jean Marie Nsabimana, ba Colonel Nsabima ndetse n'abandi bakubwimana, abo bose baguye muri iyi mirwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri twakurikiranye ikibazo bimwe bigiye kure, twabajije abaturage ndetse n'abakomoka muri iyi miryango bari kudusesengurira uko ikibazo giteye mu by'ukuri, gusa nibifuje ko tubavuga amazina mu byumve inshuti zacu banywanyi bacu baherere ijya nino kubw'umutekano wabo mukeya, dore ko nabwo badafite umutekano uhagije kubera ko ubu ngo biyemeje guhangana na leta ya Gitega. Ibi bintu ngo byifashe bite? Aba bafite imiryango hirya no hino mu makomine agiye atandukanye, Ngozi, Kibitoki, abakomoka mu gisagara cya Bujumbura, abo bose hari abasirikare bagiye bagwa mu mirwano bakomoka muri ubwo buce bugiye butandukanye ndetse no mu makomine y'u Burundi agiye atandukanye n'ubundi. Aba baturage cyangwa se bo muri izi famiye bari kuregera aba basirikare ndetse bari gukurikirana ikibazo cy'aba basirikare batugaragarije uburyo ki leta y'u Burundi mu by'ukuri yirengagije ikibazo nkana cy'aba
basirikare baguye muri iyi mirwano hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ikimenyekana mu Barundi ndetse n'abanyagihugu batangiye gutanga ibirego bigiye bitandukanye abo muri izi famiye nyine baburiye ababo muri iyi mirwano, batangiye gutanga ibirego bigiye bitandukanye muri Repubulika n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi, bagakomeza gutanga ibirego kugana inzego za gisirikare bazigezaho ibibazo. Abangaba n'ubundi ntibigeze babasubiza nk'uko bikwiye. Mu by'ukuri inzego za gisirikare n'ubundi ntizigeze ziha igisubizo gikwiye aba baturage b'igihugu cy'u Burundi bari batanze ikirego. Ubu ngubu amakuru akaba avuga yuko n'ubundi bakomeje kurega mu nzego za gisirikare zigiye zitandukanye, bavuga yuko batereranywe na leta ndetse batigeze bahabwa amafaranga n'ubundi ajya gutunga izi famiye zari zikomokamo aba basirikare. Ubwo rero amakuru ahari nuko ibirego biri gutangwa hano mu nkiko za gisirikare hano mu gisagara cya Bujumbura na hano i Gitega. Aba baturage bakaba basisiye n'ubundi bari kuvuga bati turatanga ibirego ntibabyumve, ariko ubu bakaba biyemeje n'ubundi guhangana na leta. Mu by'ukuri bakaba batanze ibirego bigiye bitandukanye. Reka turebe kuri ibyo birego. Batanze ikirego cyuko hari abasirikare babo baguye mu mirwano, bari bafite inshinga imiryango bitagaho, abana barihira, ibyo byose bakaba ababyeyi ndetse n'abagore babo basirikare baguye muri iyo mirwano, bakaba mu by'ukuri batari kubona amafaranga ajyana abana ku ishuri ndetse n'ababeshaho mu buzima bwa buri munsi. Bakavuga bati ese ko twabaje inzego za gisirikare ntizigire icyo zivuga, ubu mu by'ukuri bizagenda bite? Ikindi kirego bari gutanga mu by'ukuri gisa naho kinateye ubwoba nuko bari kuvuga ko igisirikare cy'u Burundi hari umugore umwe, ubwo ni umukenyezi ukomoka hariya Ngozi, bakaba bari kuvuga ko yahohotewe n'igisirikare. Muri make ni ibibazo bibiri bari kugenda batanga hano muri izi nkiko kandi bikomeye. Ubundi biramenyerewe yuko igisirikare iyo gifite umuntu waguye ku rugamba bafite ibyo bavugana na famiye zabo, bakagira n'ibyo babaha bibafasha, kuko abo basirikare n'ubundi baba bafite ibyo batanga mu miryango yabo bifasha ababyeyi babo ndetse n'abagore n'abana. Mu by'ukuri kuva abo basirikare bagwa ku rugamba nta kintu cyatanzwe ndetse nta n'ikintu cyabwiwe izi famiye, dore ko no gushyingurwa kwabo byagizwe ibanga rikomeye cyane, kugeza ubwo itangazamakuru twebwe twimenyeye amazina y'abo basirikare baguye ku rugamba, tumenya buri kimwe, mu gihe leta ariyo yagateye intambwe ya mbere igatangaza iby'iyi nkuru y'akababaro mu gihugu cy'u Burundi, igatangaza iby'aya makuru ivuga ibyabaye kugira n'abaturuka mu mafamiye agiye atandukanye bamenye ibyo ari byo. Ariko ku makuru twakiye mu by'ukuri nuko leta y'u Burundi n'ubundi yakomeje ivunira agati mu ryinyo, iricecekera n'abo basirikare bashyinguwe mu marimbi ya gisirikare agiye atandukanye, ariko ntibyamenyeshwa imiryango y'abo basirikare nk'uko amakuru agenda abitangaza. Rero tukaba tugiye gukurikirana iki kibazo mu by'ukuri tukamenya uko ibintu n'ubundi nk'uko bisanzwe dusanzwe dukurikirana iby'amakuru nk'aya ngaya. Tugiye gukurikirana iki kibazo mu mizi. Mu by'ukuri icyo twababwira nuko turakomeza kubagezaho update ziragenda zisohoka kuri iki kibazo, dore ko abaduhaye amakuru n'ubundi wabonaga ko bafite ubwoba, mu by'ukuri batigeze baduha amakuru afatika, cyane cyane ko batanze n'igisirikare cy'u Burundi bavuga ko ngo ubu ngubu gikomeje mu guhotera abaturage, mu guhohotera abatari kuvuga rumwe nayo, abari gutanga ibi birego, dore ko n'umugore watanze iki kirego umwe yagaragaje ko ahangaha habayeho ihohoterwa. Ni mu gihe hari abasirikari bamuhoteye bamubwira ko ntasubira inyuma ngo azabimenya, umugore aricara ararira, byose banga kugenda babikemura. Mu by'ukuri ukabona ko ari ikintu kibangamiye cyane iterambere ry'u Burundi ndetse kikanabangamira uburenganzira bwa muntu. Munyemerere duhindure ingingo twerekere ku makuru ari kuvugwa akomeye cyane. Abanyepolitike baba hanze y'igihugu nibwo twabagejejeho mu makuru yacu yatambutse yuko abanyepolitike baba hanze y'igihugu batavuga rumwe n'igihugu cy'u Burundi n'ubutegetsi bwa Gitega
bagiye batanga ibirego bigiye bitandukanye ndetse bajya mu bitangazamakuru hirya no hino batanga ibirego bigiye bitandukanye mu by'ukuri bagaragaza uburyo ki igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje kwivugana abatavuga rumwe nacyo, ubwo ni abatavuga rumwe n'abayoboye iki gihugu cy'u Burundi, ubwo ni ubutegetsi bwa Gitega. Abangaba rero bagakomeza kugaragaza uburyo ki leta ya Gitega ikomeje guhohotera abantu benshi b'abanyepolitike hano batavuga rumwe. Si umwe, si babiri, si batatu bahohotewe n'ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Rwose ni benshi bagiye bavugwa hano bakaburirwa irengero, bagatabwa muri yombi, bikarangira banafunzwe. Abangaba bikomeye dufatiye kuri umunyepolitike Florian Irangabiye, mu by'ukuri yatawe muri yombi ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, harimo kugambanira igihugu, gufatanya n'abanzi b'igihugu mu kuba bahungabanya umutekano w'igihugu, n'ibindi byaha bigiye bitandukanye nk'uko byagiye bigaragazwa igihe urubanza rwe muri sentare Ntahinyuzwa. Uyu nguyu rero Florian Irangabiye sentare Ntahinyuzwa n'ubundi ikaba yaramukatiye imyaka 10 mu by'ukuri agiye kwicara hano muri gereza, imyaka 10. Rero aba banyepolitike bakaba bari kugaragaza ko mu by'ukuri ibyaha yashinjwe ngo bishingiye kuri politike, ibi byaha ngo mu by'ukuri ngo bidafitiwe n'ibimenyetso, usibye kubivuga gusa, ngo ubugenzacyaha butigeze bugaragaza ibimenyetso simusiga byakabaye bibyara iyi myaka 10 uko yayikatiwe. Abanyepolitike rero bagakomeza gutanga impamvu zigiye zitandukanye kuri iki kibazo cya Florian Irangabiye. Nawe mu by'ukuri yari afite abavoka bamurengera muri uru rubanza, ariko ibisubizo n'ikirego n'ubusabe bwose bagiye batanga muri uru rubanza mu by'ukuri ntibyigeze bihabwa agaciro n'abagenzacyaha n'ubundi, ubwo ni abacamanza. Byarangiye abangaba n'ubundi bamukatiye imyaka irenga 10 muri gereza agiye kwicaramo hano i Burundi ku myaka y'akarengane. Rero aba banyepolitike n'ubundi bagakomeza kugaragaza yuko igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kitari kubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu, ibyifuzo by'abakenyezi, ibyifuzo by'abatavuga rumwe nabo, ahubwo bakumva ko babafunga, babahohotera. Rwose hano ku makuru dufite nuko uwibeshya akagaragaza ko atavuga rumwe n'ubutegetsi, ahangaha n'ubundi akabigaragaza aherereye ahangaha muri iki gihugu cy'u Burundi, n'ubundi birangira atawe muri yombi. Ni nayo mpamvu uzasanga abenshi na benshi bibera hanze y'igihugu, baragiye hanze y'igihugu kubera umutekano wabo mukeya ugenda ugaragara ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, bivanye nuko batihanganira utavuga rumwe nawo. Munyemerere twihuse cyane, murabizi ntago twasoza aya makuru n'ubundi tutababwiye ibiri kuvugwa mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu Sake biravugwa yuko yatatswe bikomeye cyane n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru adushikira agenda abigaragaza. Umutwe wa M23 wabyutse uhangana bikomeye cyane n'ingabo za leta FARDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi. Ubona ko imirwano mu by'ukuri yavuguruwe, ndetse hakaba haravuguruwe tekanike zigiye zitandukanye M23 ikoresha, dore ko ku makuru twakuruye nuko ibirindiro byose bya M23, ubwo bivuze ko uduce twose M23 n'ubundi yigaruriwe ngo twatezwe. Urabona ngo hari uburyo basigaye batega ibisasu bacukuye ibyobo. Twanumvisha amakuru wenda twayatambukijeho, kubayumvishe barabizi y'ukuntu ibifaru bya FARDC n'ubundi byaguye ahangaha M23 yateze, byari biri kugenda mu muhanda, birangira ibyo bisasu n'ubundi ibiturikanye ibyo bya burende ndetse n'ibindi bikoresho bari bafite. Ahangaha amakuru dufite nuko n'ubundi byarangiye hari ingabo z'u Burundi ziguye muri aka gatego ka M23 nk'uko tubikesha umunyamakuru wacu uherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugenda utugezaho update.
ubu ngubu biravugwa ko ubu M23 yahinduye imirwanire ikomeye cyane kuko ngo yize tekanike icyambere yo kwiga operasiyo za gisirikare ndetse n'iz'urugamba zitegurwa na Major W'Ingoma, ndetse bize n'uburyo ki hagomba gusigasirwa, wenda reka tubivuge gutyo, gusigasira uduce twose bafashe, ndetse kugira ngo FARDC ndetse n'abambari babo batazongera kutwigarura ukundi. Ubu musirikare wa FARDC ugerageje kwinjira ahangaha ahura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse n'imodoka bazana cyangwa se ngo indege. Ubu ngubu n'andi makuru dufite nuko hano Mushaki no ku musozi wa Muremure hestawe imbunda mosherami, imbunda zirasa indege, zirasa kure, indege yose yibeshya ikaza hano mu birindiro bya M23 ihita ishya vuba na bwangu. Ni nayo mpamvu mudaherutse kumva amakuru ngo suko M25 ngo yatatse M23, nuko FARDC yahise igira ubwoba bw'ibyo bikorwa bya M23 yakoze, ndetse n'izo tekanike z'intambara yize mu by'ukuri. Ubwo rero habayeho imirwano ikomeye cyane, birangira M23 nubwo yasubiye inyuma ho gatoya, yari yatatse Asake, biri kuvuga ko ari amasasu n'ubundi yabashiranye, ariko mu by'ukuri n'ingabo za SADC ndetse n'iz'u Burundi zari zatatse muri urugamba byarangiye n'ubundi ngo zisubiye inyuma, kuko zarebye ngo nizikomeza gukurikira ngo M23 zishobora kuhahurira n'ibibazo bikomeye cyane. Ubu ngubu ku makuru akomeza kutugeraho anakomeye cyane nuko ngo M23 ishobora kuba ngo iyi ari tekanike bakoresheje yo gusa naho basubira inyuma kugira ngo bakurure aba ba SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeze babakurikire, bahite babarimbagura bikomeye cyane. Rero ubu FARDC n'u Burundi bakomeje kuvumbura tekanike zose ziri gukorwa na M23, dore ko SADC na n'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zavumbuye aka gatego zigasubira inyuma vuba na bwangu. Kandi murabizi ko SADC n'ingabo z'u Burundi byasinyanye amasezerano y'imikoranire ahangaha, dore ko ingabo z'u Burundi muri aka kanya ari nazo ziri kumvikana bikomeye cyane na hano n'iri huriro rya SADC. Uyu muryango wa SADC rero ukaba n'ubundi ufite ingabo ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. SADC murabizi imirwanire yari ifite mbere siyo ifite ubu ngubu. SADC yarwaniraga yitaruye aho mwanzi ari. Ubu ngubu babonye ko ubwo buryo butari kurya, ubu bameze nkaho basatiriye urugamba, begera urugamba kugira barebe neza umwanzi ahari. Bakoreshaga uburyo bwo kurasira kure bwiswe sharing, barasira kure nyine bitaje umwanzi. Ubu rero ingabo z'u Burundi n'ubundi zikaba zikomeje kuba zakwataka uyu mutwe wa M23. Munyemerere twihuse cyane turebe ku byo Lawrence Kanyuka amaje kwandika ku rubuga rwe rwa X, dore ko konti ya X akomeza kugenda acishaho amagambo agiye akomeye cyane, agenda agaragaza uburyo ki leta ya Kinshasa yakagombye mu by'ukuri basi guhangana ngo n'umutwe wa M23 ubwabyo, ahubwo ngo nishyiremo abaturage. Uyu Lawrence Kanyuka aragaragaza ihohoterwa rikomeje gukorerwa abaturage ahangaha hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri yabitangaje avuga ko arakaye cyane kubera ko hari amakuru yasohotse avuga ko tayari ngo ubu ngubu ingabo za Wazalendo, dore ko hano harimo ingabo za FARDC, inyeshyamba zigiye zitandukanye, ngo zatatse abaturage mu by'ukuri bari bavuye mu bikorwa by'ubucuruzi bari kwambuka hano bajya hano muri teritwari y'Amasisi. Abo ngabo bahohotewe bikomeye cyane, aba ngabo bikaba biri kuvugwa ko bambuwe, bakubiswe, ndetse abenshi bari mu bitaro hano i Goma, nk'amakuru dukesha ikinyamakuru France 24 nacyo cyavuze kuri aba bantu mu by'ukuri bahohotewe n'ayi Wazalendo. Mu by'ukuri uyu nguyu umuvugizi wa M23 mu bya politiki
politike Lawrence Kanyuka yakomeje kugenda agaragaza agahinda gakomeye batewe n'aba baturage bagera kuri 5 bahohotewe n'aba ngaba harimo imitwe ya FDLR, Mai Nyatura ibarizwa ahangaha muri iki bise Wazalendo ngurubyiruko rukunda igihugu. Mu by'ukuri Lawrence Kanyuka akaba avuga ko imitwe ikomeje guterwa inkunga n'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi ikomeje kugira ingaruka ku gihugu ndetse no ku baturage bimwe bikomeye cyane. Mu by'ukuri tukaba tubemereye ko amakuru turayakurura 5 kuri 5 tukamenya aho birerekera. Ese Antoine Felix Tshisekedi we aratekereza iki mu by'ukuri, dore ko abanyagihugu batari bake b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunda kugenda bagaragaza guhonyora uburenganzira bwa muntu hano ndetse no kutubahiriza mu by'ukuri amategeko agenga igihugu. Kandi impamvu iyi mitwe ngitabyubahiriza bagenda bagaragaza bavuga yuko ngo ari uko leta ya Kinshasa ibifitemo uruhare rukomeye cyane. Rero nkuko mubizi turakomeza gukurikirana iby'aya makuru, nkuko musanzwe mubizi dukurikirana amakuru 5 kuri 5 kugira tubagezeho amakuru anoze kandi amakuru abagezweho hirya no hino. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru y'iki gicamunsi. Ciao ciao.